Etelaisenga pasena to kom tumo. Etelaisenga pasena to kom tumo. Nakuputela kusu. Apanale atumna. Kaisana pasien atau pokok-pokok pasien ini nak atak lampu rumah pokok nak lulung di nak lulusan dan ngomong nanti yang pasien Kaisana emang pasien Yesus atak lampu rumah pokok tu lain aban para itu yang ngomong lalu mesti ya pokok rupa bayun nak Hey, Toby. Isang pasien atau kumpo. Ini natak lampu lusan lewat, amat natak lampu ngapon abang dan natong longi.
hallelujah. Nudim nang zoom. Nataklam kudu mo. Di Eliza no pensay so to kompo. Kung ani na aman ataklam kud ako mapon avan na to nataklam kudu long di na aman piyang no ko. To nandung simu say su piyang sa aman long. Eliza no mo. Wahia. Pau kompasi. Nanina bawe. Eliza nga sa isupe na tolong aman na ang lang ako mapon to ay taklan ko long ko na ko chicken sa taklan at apel na ko sumama do ako mapon ang pang sumpang ko